Irisasingbो ahanmaktada government job explainer ikongna khuramjari ngasisu mayam gidamte yamna kanarba government job ki information update ma pudun lakchari railway gi group D gi recruitment gi notification hojik short notification oina hojik khabar daju kai ka daju loina employment news daju loina phange ko haiba job notification gi matang da mayam da detail explanation tawjarake vacancy je 32000 plus ni ko laktuise haiba RRB group D pay level 1 udini ko sigi job recruitment asi 10 pass tawraba candidate khutimangna eligible oigani ko aduga railway gi exam si da khwaidigi nungai ba hargadi exam si conduct taw matamda interview gi process ampu yaude asigi chu matakta english haba subject se RRB gi railway gi exam sing da di yaude ko aduga magi physical si chu mayam running ga weightlifting ga lei ko sida kg kya thangatino lamjen je kyam chen deno hamna singba mayam da loin detail explanation tawjarake mayam na channel sibu nongna thengnai bi wardi channel sibu subscribe to simiramu video sibu like amadi share to simiramu latest job opportunity amadi information lak matamda channel sida matam sana matang sana mayam da video sing phanganjarake ariba RRB group D gi recruitment si gi exam apply to no matam si January 23 de hogani aduga last date sina 22nd February de ogani ko exam ji mayam 10 pass or candidate sing loin apply to bu yagani ko form apply to bu amadi exam thaba se loina online tani ko multiple choice question ngatani thadusi magi selection process loina hajrake ko sida leriba post makhal mayam leri ko all India gi government job ni ko government job ni si je mayam total vacancy 32,438 haina chawrak leini ko haiba job sigi age limit haiba taragadi age limit se 18 dena 33 years phoni ko adubu mayam age limit se magi relaxation legini OBC amadi SC ST gi ko ida mayam 18 dena 33 years se mayam anijab ki magi age limit upper age limit ki date of birth se mayam July 2 1986 phogi already yani ko OBC ki non creamy layer gi na July 2 1983 phogi yagani aduga OBC ki di 3 years relaxation pi beni ko aduga SC ST ki di 5 years ki relaxation pi beni na July 2 1981 phogi manung da laiba candidate sing odi yani ko lower age limit si di mayam 0107 2010 oini ko minimum 18 years sugadabni ko 10 pass loibada ngai ribo 18 years sudragadi apply to we are ko to 10 pass toroba candidate khudimang loin eligible ori ko haiba exam sing si mangonda tawriba exam si selection process si ahamada computer based test written han tawgani ko written MCQ gi format ni sida maths science general intelligence hadi reasoning doni ko aduga current affairs samadi general awareness singje si singje tawgani aduga physical efficiency tawgani physical the running amadi weightlifting ni ko aduga si lor matungda document verification tawgani document verification lorakanda medical examination tawga selection je tawgadabni adubu merit list ti myam computer based test sigi multiple choice question je sidigi lep kani ko physical jo pass tawdaba yade ko among the koribo vacancy je total 32,438 vacancy ni ko makhal myam khaidoi ko assistant gi post myam lere track manager pointsman assistant PA kana makhal department myam gi loin khaido lere ko detail notification la kan ju ai amuka hanna detail notification gi explanation ju pujrake ado hoji aina exam se form 1000 be yadringa da video se porei ji kagino ha matam da mayam na practice to ba madi preparation to matam da yamna kananam ni ko exam ji compulsory la ani have ji khangamni aduna preparation to ba yare ko magi exam gi pattern si aham the reasoning gi 30 question 30 marks general science ki tona hangi ko science ki 25 question 25 marks legeni ko current affairs and general awareness ki 20 question 20 marks GS ki question yam de ko maths ki question 25 marks le ko total da mayam 100 question 100 mark ni ko negative marking 0.33 legeni ko matam na 90 minutes 1.5 hour 1 hour 30 minutes ki matam pi gini ko do negative marking je le ko 0.33 ni 1/3 ni ko negative marking je 1/3 ni multiple choice ngatani ko exam je mayam ne any exam ki preparation to matam da textbook yearly pass pro gi offer lak pra ha hangmadu mayam hojik offer lai ko textbook yearly pass pro je ngarang han lak matam da yearly pass pro da lak pani ko hojik ti mayam yearly pass pro lai aduga lifetime task textbook pass pro lai ko lifetime textbook pass pro ha se mayam 3 years ki ni ko aduni mayam any government job ki preparation to ri isin law sing na mayam textbook ki pass pro lai ne link se description da pijaram ge description gi link de sanga ga mayam na apply ka bande sanga ga TTMM coach sina bega lebi matam da 12% gi discount ju fangani ko sida aina haijari ba thabak railway RRB gi mock test su sidu loin fangani ko test series thagi yani previous year question paper PDF oina download togi habi yagani loina
practice tꯧba exam manung de khoina marks pairaga exam thaba gi meong do sidigi loina khangma ngamdoni ko aduna hairiba app se download tobiro aduga textbook yearly pass pro je subscribe tawraga mayamna test series thaba amadi exam gi preparation je exam manung do khoina marks pairaga thaba da khuloinaba hainaba amadi isa je mayamga compete taw matamda kadai fogi level yorage habdo test tawnaba mayam app se sinabiyo ko aduga magi railway gi RRB group D gi application fee asi rupees 500 ni general amadi OBC goina adubu exam je khoina thaba chalro matungda isa isa gi bank account da rupees 400 amadi refund lakani havne ko rupees 500 ne haban myam 400 ti refund lakani ko isa isa gi account akon account je form je men matam da isa gi bank details amadi bank account sing loin men gi dom ni ko exam thaba satragadi sigi paisa je handor oi ko SC ST PWD transgender ex-servicemen women minorities economically backward class laiba candidate aspirant mayam sina form thajin matam dadi rupees 250 changani ko adu hariba sigi paisa si ju mayam exam apply tawro matungda rupees 250 je asimak adum refund tarukani ko exam tharaba matungda refund lakadabani thadargadi exam thaba satragadi refund je laoi ko adu da hariba exam sigi mayam written je pass toro matungda physical efficiency test PET han tawgani ko PET je mayam ahan matamda ahan bada weightlifting tawgani ko weightlifting je mayam male candidates ki onadi 35 kg je 100 meter gi weightlifting je mayam puwa ngamgadabni ko sida 2 minutes ki matam pigini potha ba yadawi ko 100 meters je mayam 35 kg puraga 2 minutes ki manungda yoba ngamgadabni hamni ko duga female candidates ki now weightlifting je mayam 20 kg pugadabni 100 meter ni ko si chamane aduga 2 minutes ki manungda yoba ngamgadabni hamni duga tax ani suba tax na mayam running ni ko running je mayam 1000 meter habidi 1 kilometer gi lamjin si male gi oina 4 minutes and 15 second da single attempt dani ko ida ko adi running je amuktang yagi dirhana chance ani suna piro habani female candidates kina 1 kilometer gi lamjin si mayam 5 minutes and 40 second pigani ko si single attempt khatani ko the high physical gi di mayam mark laite sidi qualifying in nature ni ko merit list di akoina multiple choice question to give se sidi merit list se lep kadam ni ko mayamna railway gi hojik ko riba mayam group D gi exam se sigi preparation tawre khalo natragana SSC gi exam gi prepare tawre khalo any india manung do ko riba central level examination mayam sigi preparation tawge haba taragdi mayam SSC coaching Manipuri YouTube channel sina anauba coaching ma course ma pujaragli ko hariba course asi mayam all exam gi course ni ko exam khudima ki loin yar kanar ni ko all exam gi course asi mayam 6 January digi class se horani ko 6 January 2025 digi class se horani aduga class se mayam course join toroba isin law sing na mayam class asi live te yengba phangaudraga su recorded lecture video se lifetime gi loin available ohengani ko aduga koina toriba question sing asi previous year question paper loina phangangani aduga rate affordable da sarake aduga mayam na course ki matang da akuba marol khangbining ba taraga ju pijariba WhatsApp number ji da mayam text thabiro ko aduga class note chu mayam smartphone PDF ta loina available ohengani ko mayam exam singi date loina tho amne na hojikti exam ki preparation je phajana tawna smart approach ta time management phajana ngamna mayam punna honamina ji ko the class to gudar YouTube channel sina mayam SSC coaching Manipuri have YouTube channel ji to gudabni ko adu mayam na class ki teaching style amadi demo class sing yeng hara zoom mayam channel sida changbiro aduga playlist ta changbiyo ko playlist sida percentage ki lecture percentage have chapter maths ki kwadi ki basic percentage ki lecture videos 18 lectures thagat pani ko loina free da thagat pani mayam dugi lecture sing yeng thok piro aduga isan taiba level sing anobo oiraga su mayam si isa da loksin bangamme kana gani hena khan taraga di mayam anobo course mayam yoksin biu aduga khudong saba mayam je loin lomina si ko recorded yeng thabak inkham mayam chanab ne mayam video se live yeng audarga ju recorded che mayam lifetime gi validity feature ni ko sigi khudong saba mayam je mayam punna phangnaba honamina si anoba job notification lak matam mayam da matam chana pijage duga sigi RRB group D gi mayam form apply tawbagi matam thoktri ko aduna apply tawbu yar kan da aina thagaliba video sigi description da mayam apply to no link amadi PDF ki notification gi link sing loina thagasarake ko ngasigo ne dei matang sida job update sigal loina nam matang sida video si tension jarage anoba job ki update lak matam da matam chana mayam da video phangan jage mayam go amuka hana khurum jari thank you